assalamu alaikum haray mi huri kon fopla landi stay do jam Allah taw haray do jam donc jama on ino fala balla jama on haton Guinée wallede donc kono mi mari ko mi weta jama on si tawi ɗum faala en yalto en otalla lakke mo wonɗe e muɗum ɗo haray meɗen noddi ɗo patron ɓe ɓen madina ɓe noddi ɗo patron ɓe ɓen à l'étranger guinéɓe ɓen faalaɓe ɓen yo gonga ñiibu ka leydi meɗen haray meɗen tori o meɗen jeegi on meme gifaji moɗon ni walli noon e o kañot créaɗo o kañot ko fiila buddaji meɗen ni o kañot créiraka inde alagui sellu inde président aliouba inde parti goɗɗo kañot toon ko fi guinéɓe ɓe ko fiila buddaji meɗen ni donc naafi menen komi militanɓe IFDG ma ɓeeɗa ko ɓe modèle innete kaño toon ko inde amen non na inde sellu na inde aliouba donc kaño toon ko fiila buddaji meɗen ni jama on fof no tora participugol jama on fof no tora yaltingol mbuuɗi moɗum ni wallina ɗon sutti hande ka leydi meɗen no fewdori donc a wata ƴettude mbuuɗi ma wallina ka banque hay sa wondi e mbuuɗi ma ɗin ka suudu ma arayɗa risque probléme wata are ƴawe ka suudu maɗa ɗon par ce que so tawi nde ɓe andi mbuuɗi no ka suudu ma o ɓe ara ɓe menacé donc si feƴƴi ɗon en yewtay ɓe yimɓe aroɓe toujours waɗa message ji inna kañum ino yiɗi men ino weltani men ko tawata e golle amen ɗe no wela ɓe d' accord très bien ɓe golle amen ɗe no wela men no wela on iɗon hooli men yaltine mbuuɗi moɗon ni accon wowlugol ton iɗon inde ko menen woni wowlugol to men ala puusude pion d' accord onon noon innuɓe ɓen hiɗon yiɗi men iɗon faala e gonga ñibu ka leydi meɗen iɗon faala yo o talla lakke cnrd accir ni hande kadi e hoore jama on si tawi ɗum ɗo fof no mettude on mi tori ko mi jeeji on memmine seeɗa he hande konko faale ɗon no wata yarde ni wata heɓorade ni ko ma jama on itta mbuuɗi muɗum ni yo jama on ittu mbuuɗi muɗum ni fino gonga ñibira ka leydi meɗen he ay menen ambition amen kono gonga ñibira ka leydi kono leydi meɗen ndi wona leydi fewdi leydi nunɗuɗi leydi ko tawta guinéɓe ɓen fof noddete autour de la table yafodire ko feƴƴi kon fi développement leydi ndi donc haray ko ɗum o Cagnotte ko fiila buddaji meɗen ni o créiraka inde parti politique encore une fois mi fillito o créiraka inde président aliouba président sellu inde goɗɗo Cagnotte toon ko créira ko fiila buddaji meɗen fi la Guinée fof fi guinéɓe ɓe fof tefa soso tefa maninkajo ko fopgoy yimɓe kelluɓe ɓen est ce qu'on fami donc immoɗe participant mi yiyay ɗo yimɓe goo ko tawata ɓe haala hakkille ɗe no faaɗi seeɗa minniray noon yaafe de par ce que kamɓe souvent ko noon ɓe aray toujours ɓeyna jooɗoɗe ɗo woton waɗu de goɗɗum woton memmino de woton waɗu no ɓeyɗo lanni irde peɗa jon noon an ɓayɗayniɗa yiiɗi maɗa faala e ɗum no accu ka leydi meɗen yaltini mbuuɗi maɗa de haysko 10 000 franc guine hara ko 10 000 franc guine no moƴƴi no woɗɗo yimɓe ɗo ɓe addante message ha whatsapp ma o heewa ma télégramme ma o ma messenger ma o heewa kono jamais de la vie ɓeynata toon mi ƴettiɗo joni hande 100 $, mi wallinani on joni ka Cagnotte ko ɗum duwa woɓɓe noon kadi no wakkili par ce que miɗa yiiɗi woɓɓe ƴaltinaɓe buuɗi buyno wallini nder to mi yii ɗum noon kadi woɓɓe addi landotolam mi jonnaɓe numéro ji ni ɓe waɗa e ɗum miɗa andi mais vraiment koyen yewtiniran gonga kala faalaɗo e gonga ñibu ka leydi meɗe he hande fuu so wata yarde ni o Cagnotte ko fii Guinée fii budda fiino gonga ñibira o Cagnotte continue kadi artoyoɓe ɓen kadi tawta o Cagnotte kadi continue souvent o Cagnotte ɗo wawa en wallitagol ko tawata na wonɗo o wonɗo ardatoyore meɗen donc haray ka ɗum à très bientôt